Bahati machiegni. Jatend piny William Ruto omedo goyo debe ne chenro mage mag dongruok kowacho ni oonge kod paro mar tiyo kuom thuolo mokalo mano ma katiba dwaro. Kolose kinde romo mare kod chife ma pacho kae kar jot mare bure Nairobi, Ruto wacho ni nitiere jogo ma paro ni tij bedo jatend piny en tich mayot kendo ibiro timo kare mar chopo singo mane ochiwo ne oganda jo Kenya e kinde ma okawo apisi kaka jatend piny. Opuoyo chenro kaka gedo mag chirni, okumba mar thieth mar SHA kod ute manengogi olor piny kowacho ni mago moko kuom gigo makonyo chwalo dongruok ne jopiny. Hapa Kiambu peke yake tunajenga soko 30 in Kiambu County. Hapa Kiambu. Nakuru nilikuwa huko juzi, tunajenga soko 25. Hakuna serikali imejenga soko 25 kaunti moja. Wakijenga pengine soko moja in 5 years. Sio kama tunaelewana. And kama hiyo tumefanya ni kwa miaka miwili. Munieleze. Miaka 10 Kenya itakuwa inakaa namna gani? Miaka 20? Miaka 20? Na unajua nilisema hivyo juzi, watu wengine wako na tabia mbaya. Wakaenda wakasema huyu mtu amesema atakuwa rais miaka 20. Kwani watu wanafikiri hii kazi ya rais ni kazi rahisi ya kupigiwa kelele kila siku? Mimi nangojea siku mimi nitatoka hapa niende. Mwingine achukue asonge. Ama namna gani? I want to make my contribution. Mungu akinipatia nafasi mimi nitafanya bidii. Kwa ile Mungu atanipatia nafasi. I have no interest. Mnanielewa my friends?